Pasal hiji. Barang-barang anu aya di imah. Baitun imah babun panto subakun jandela jidarun bili hizanatun lomari miratun enteng barodatun teko kursiun korsi towilatun meja maptalatun tampolong sirojun lampu sarirun ranjang namsiatun kulambu ropun erak pirosun kasur wisadatun bantal bisatun alketip hasirun samak sundukun peti saatun jam maktabatun meja tulis miknasatun sapu sohnun piring pinjanun cangkir milakotun sendok saukun garfu kodahun lumur putotun serebet